Subota. Način na koji većina medija u Srbiji tretira žene, žrtve porodičnog nasilja, ukazuje na visok stepen neznanja, ali i na namerno kršenje pravila zarad senzacionalizma. Porodično nasilje koje se završava smrtnim ishodom su klasična ubistva. Tabloidni mediji od toga prave senzaciju, a TZV ozbiljni mediji se trude da naprave otklon, da analiziraju šta su uzroci porodičnog nasilja. Mediji su samo pokazatelj toga da mi kao društvo imamo konsenzus o zapravo prihvatljivosti nasilja prema ženama. Bojim se da naši novinari nikada nisu samoupitani kada je profesija u pitanju. Ono što i tekako možemo da zamerimo medijima, da ne postoji dovoljno priča o, recimo, prijavljivanju. Slabo govorimo o tome da je obaveza svakog od nas prema zakonu da prijavimo nasilje. Koliko će se prodati ovoga, kakav nam je rejting, da li nam se gledaju emisije, jesmo li targetirali dobru temu? Imamo li mi onda tu negde svoje greške? Imamo. Dokument. Subota, 17:30, prvi program RTV-a.